Я хочу засвидетельствовать. Ich möchte ein Zeugnis ablegen. Первое, когда у нас была школа исцеления. Beim ersten Dienst von Моя дочь Schüler. приходила сюда Meine с Tochter ist маленькой, gekommen с моей внучкой mit приходила. meiner Enkelin. Моя внучка, у нее как бы поначалу, она родилась, и у нее была аллергия, она вся себя разрывала. Also meine Enkelin ist, wenn sie geboren ist, sie hat so starke Allergie gehabt. Sie hat sie gekratzt bis Blut, ja. У нее прямо на лбу и вот по щекам она все сама себя разрывала до крови, кровь. Die hat so sie gekratzt, das war so starke Allergie, da hat sie sich gekratzt und das ist die so starke so Blutungen, so bewundert mit Blut waren. Это был такой долгожданный ребенок, и моя дочь маленечко уже как бы стала, переживать, плакать. Das war Wunschkind und die hatte so ein bisschen so sich schon enttäuscht und Sorgen sich gemacht, die Tochter. И потом, когда вот у нас была школа, я их пригласила, чтобы они обязательно приехали. Und wenn wir diese Schule gehabt, erste Dienst von Schule Rafa im Camp, ich habe sie Tochter mit Enkelin eingeladen, da zu kommen. И когда молились за вещи, wann diesen Pastor Zinaida gebetet für Sachen gebetet hat, ja? Пастор Зинаида взяла ее курточку Pastor и Zinaida hat сказала, sie ihre Jacke genommen und gesagt, ребенок страдает аллергией и das Kind leidet освобождается. auf Allergie und wird geheilt. Wow! Я еще хочу сказать, Und ich мы möchte очень sagen, переживали, почему, что wir haben Sorgen gemacht, weil у ее дяди по линии папы, у этой девочки, у брата, ja. у него страшная аллергия, он ничего до сих пор не может кушать. Also das ist im Vorfahren so von Vater von dieser Enkelin, von ihrer Enkelin, ja, die haben auch starke Allergie und konnte so fast nichts ganze Leben essen. Он не может кушать ни фрукты, ни овощи выборочно. Gemüse essen. Если он кушает орехи, то у него воспаляются все пути, его в больницу увозят. kann nicht so die Nüsse essen, bei ihm kommt sofort Entzündung drin. И я сейчас вот разговаривала с этим парнем, который тоже болел. Ich habe mit diesem so eine Junge gesprochen, welche früher auch krank war. Он говорит, у него сейчас этой аллергии тоже нету. Sagte, hat auch keine Allergie mehr. Дорогие